So Quran na ayabu pian taganon na sukipe na paanon. Igira eleksyon na kandusa na igira Ramadan na kapagamal. Eleksyon aya giinggugudin na Islam. Quran agu Muslim na aya pumangpedan na demokrasya. Aya madaklaw na mga pupuroon na kafir. So kadaklang ko mga Muslim na diniyang katawan suri duwinian. Aya iranggi ipagi saan ko kalai pamirak kadakli sinapang agu tempo kawaraw na so lagi dia na Muslim. Apias so lapal na ini pangakalapan. Giyebuider pa sa Pilipinas sa mapapantawa madaklang mga alimon, tablig, ustad, murit, mababanguno na masjid, madrasa, Islamic seminar, agus sa tanubo ikalalambaan sa Islamic City. Inunta na salakaw sa ginawa ang kaya betad tano, katonga na ya makaluluwig. O maakalo sa supadiyan na ayan yang kiyabaya-baya. Pengingi po uno Muslim so lagi di na Muslim, akasurin dirirang ko kafir. So kadato na ayaw ngikang gugudan nakapakasibay. So kasubur no nakakenduri. So kau parik nakatataayon. So giing gugud ko jihad na si ipreport ko palasi o kafir. So mararambang ko pakaig na aya da igiyan. So mga Muslim nag-iimre-reputa ko kafir. Haram so kapag israp, inunta na halal sa ayala hutil. So kaunot sa pada pangitaban na kala iparatiaya. Toton daang penumama so sapi iyan. Nag-iidin giimi panguduk. Kiyan sububuy. Nanay no kagiya iniyatianon. So penulong ko Islam na aya giin dadawa-dawain. Na so pengarasi ko ingid na aya baraban tuga. Agu aya ko kurmatan. So kambetalo sa kabatiya sa Quran na aya biyentawan sa sugu na kafir. Aya buway petagumpias sa dunia sampai sa akhirah. Naso kaparatiya ko Allah sa kompleto. Agu sukasung kada ko sabda no Rasul inunta na udi karon register. Agu moto na mimbeloy ka akarabaw. Adna paganay agu ikadua ka klase ang members of the family. Igira akamuralaan. Lagi duridu na matataayon sa pamilya. Na igira akamapiaan. Lagi du kawiyagan na mauuparik. Lasuri ko, business cooperative, kelapis na pananabenaran penikita tarusyan. Giitimu-timu sa mga mujahidin na ayat membetuan niran sa sugu-aguay advisoriran na sutawa kalabaniran. Tawakal to, tagakalo to, aguswan, kapangawid sa ukap. Guwene na kabenar tano, iman to na kepulang tano. Pikida ka pumala at ko, sumay tuwat ko. Guwene na tiruang kasubenar, iman to na sa panging kasupaawing upedka. Guwene na haram su politika. Kabida, iman to na bil hikmah, kepakay. Adna marata at ko, na adna mapia at ko. So puuna no sindo, naron mapapapas so sindo, agu aya malay kambuyada. Mim babagi warugu, akisibayin sa Mindanao. Inunta na so uluano kafir, agus so mga saling gugupayan, nag-iisisakasakaw na ipupurutan so pandiiran. So kinilayugan nga ako kada tuwag utamok. Madakalay ni ipupasanian sa mga igagadong atamok. Lagi dulu pa, walay, bulawan, trak, adem pa na pengutang sa 5-6, penanda, miyakang belablagan dadarudu pa. Tutungan na ya agung giginaway. Di susungwa, di pengbibitiaray, di penggiginaway. Mimbubunga, na aya penuba pemagugupa. Madakalagi isusungkay, di pupakay tuway. Agu tungan na ayam madakala miya baloy ronaridu. Miya matayron, piya nga papalianon, miya kasusuntuka. Miya baloy ya battlefield sumanga inged. Mitetak hinida akota agwaya misis sangura. So inged na berang-berang de na miya banguno na umpungan. Pimbabagiwa na perak. Bida-bida amia balero na nakuda. Agu tonga na ya miya lang guys sumasa. Nasa sagala abtad na betad din. So pagtaw na mirga. Kaya daan sangingire ko piya makasisingay. Lumiyaulad sukaw parik. Kaya daan sa pangina magumiyan daw tano so mga suranga. Asar ka kabagan sa kada to so pira katawkiran si ikong mga Muslim. Na pumunuang kadun so kada kalangkiran kadad na samok. Kapag empadu. Wayang kapman pagilaya panta kugi ikang guguda ko Islam. Na ipika, iyutu, agu igabi, ipakaturog, agu ipagnaw. Kaya rayaan, agu kaya liludan. Naso sagala abtad na betadidin. Badem panapalawlad surupa o kita tanan. Dadin makasenggaya suribat agu sa untol. So pagalwe ko kabenar na aya marata. Naso lalong na aya barabantuga. So kita tanan inged na aya mababalo yagi imakang gunanaw ko ulaw-ulaw tauron.